hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wahamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu tiyenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka Nyamungu na mbukuwa hakutangisa chenu Zambale kaha na mnangu alikomokea nao akwaneni wakutu wakweza size ya mima Yesu makutangisa mazo akalonga mjaya mwazangani Zambale mwanzo nunga kufia kuhula kuli uka lini muna kufuma ino wakutu liuka muka muna kutangisa mazo mwazangocho. Okay akutia izuda chikompero chuma nchipi kwa shako kwa ino akiva liuka chipeli shina liuka chuma mugachi mikafa mangala ngwa sikutachikiza kanao mumukule heka wasungwe kumano kungulu kungwa sikujimba kunangwa sakuyana koshitako kulikaluka chachiwai tukosha mweno ilanga ichwenzana kutangisha chikompero kwecho ngwacha mwaza tu kuhanjika makufana ngosho oze tukapesana kuna ngwachimbu yoko tutiyeli chachiwai tufe nkana wamani mwanta Yesu atuleje kuizala kutangisha chikompero mata wa Yesu Kristo katulesele tukusana kwa ngwe kungu yoko atulese ngwe yena ngamukambule kufacha mnakusabu oweje makunguwerera osina nguferera asiku mulondera yo mwezi kwa ate kumukala iki Yesu gechiye tuko diche yawe neyi shikangawe yabene watira kutashika kwa na kutomba imwana kutangisha yumani yo kutangisha yumani utonde yawe yo muna hase kuputuka nwe yabene kuyana kutata chikunguliro mwa kutangisa eka utonde yabene mwana mwana kukala kutuko teno kalolyo etubire jambe tunafumukana yatumeza hano gwete itafumu nganje kuna mkushana gosha sange chikompero namusala una kwanjika chikunguliro chetu mvula mani Yesu namvula mana Yesu no tunake mvula Yesu tukasage mvula me Yesu ichimwade kufuira kwiruka nuke chuma afuyanga kwishiwa munadina kutangisha nsango ndikumuna afumi kechi muna hanjika ngweni yenu no muna tangisanga mushimbu mukwa kumuna afumuna kutangisa taleno ayo kushala anaona kwiruka chipompero tunafumi tayo ngena musala hano na kwishiwa chikunguliro tunafumu pia nuko tibira nuko dira yetu tunaishiri jina la chipompero natu yanako yatu na msela jina la chikunguliro chuma njipi kwa shambwanda kwe chuma mugachi mikafa mugoya chenu Nichamo yola na kama mohamo omohe muganda wakaonga nawa wapo gushini waziwapo ya kuna kwanga muganda wakaonga ziposto na mama after face mali umbuna yawe na kwa no mwapa na kuzina fumu kama mna kiona na hulia na iki muneri kile na chumbaisha mwanda Yesu yareje ranchuyanu kama jina huko mbele nitangira mazi nesho ngweno bashito mwata Yesu kwa wesele watu kuanuka mashina woko Korinda mchimu chapter 3 Korinda mchimu chapter 3 na verse ya 4 chimu dina kwira iwoninda militi ni muntu wa Paulo ngo mumuri na kulinga ngwenye ya munguri mutu wa Paulo mukwa uninda ni muntu wa Apolosi mukwa ngwenye ya mutu wa Apolosi imu yantu atisemo cha Yesu kuko mayo nuka mwichi watu atisema cha mavuko Apolosi diye Apolosi ya era Paulo diyenye na Paulo hiya wejima wetu tuyakwa kukalakala tosena tuakaku muzachira amina tumbiri yamunga tumbire Apolosi wa 10 wa Apolosi ki atukumunini akwira wakurishiri dinzambi achilingishire chizororoke ke kalunga ichidino chikangawo jino wachumbanga ni watu kumwinanga chikutumbanga na mukakutukumwina anekali wo wamu anapo wamwe ilanga wejima wawo rozo wosena akatambula uloku wawo weseka na nyidimu yawo na akatambula fweto yako weseka na milimo yawo sadega nefu omani bahi mushari na kwamkera mashine kandana musalana kwanuka mashine tuko mko afumala tomeza mashine tuko mukesha malemu koko mashine tune tunafuma kavula mena mashine tunge tunafuwe tunamukavula ilale mukashana kwanuka Yesu ngena mukasana kwanuka Yesu omuzanga chamaza sukuma tuyiwe kunineti chimura chiyo netu yiwe tumiwele na yetu ango hulu ne munafule mungu yakuti ni munafule na mpako namu yakoli ifuku dino da mungu yakuti kumbili no ya leo nemunafu ukungofu mineke na nguhiruka kumugudo kuchikumafu mungu yakuti kulizana mlongati mwa ndio kumuzacha mjaizi yakoloka ona ukahita kuzukuna nati ndi ndio kuma isatuna muzatirinza nkuronda mukanyu era isatwera yedi twese nuko bima bitatu shipo bibali muna muzachara kwa ngaya kamilingi senu mukaye mwiro kireje mwa oh imangula muzachira
kangaba kusota mze mwakoloka bene bai neyu en modelo ngashadene mwaka yakudinza ambile tunde munafu icho yuma imudina kukuwerera iyo manyi shanga oyuma bulina kufera yuma muka kufera ine ni Yesu Kristo kumukangiza mchindondero cheji jamuchide njindondero yakufana ngachilo chindondero kandi mujindondero cheli ana amabo kufumisa kujira mushinganyikira mbwenu ushire kuma kujihamutu kuiwa ya shufuru chili hano amabu shilingi kujikawangiza shirika kuchia indende komba kutala mgunu kahaninga na suipwele mgunu ili shiri kushinga nyikira mgunu chuma chisi chako na kulinga shiri wakuya kucheche ozewe unakuli mcheche uli kukatala wakosaku umuna kumbisa kupao kwa master hamo unakutaipa pwele mgunu nguya uzenyu mana kukina wene haga nga kina mkufani ize ili shirili kichingwa shiriku kina likishi chukwe kujihamuta ayose ili shirika kwa chishiri ya indendo atasunika mganda ngoa ishiri ya indende ya ineni ya ya uchi ozinje unakutata mkoloka tuko hazina ukafa na kusamka chache na kangi za mata Yesu. Okay. So let me tell you what try teacher twa. Na nivukana wa mwani. Shanga nge mushinganika yenu. Munchwano wa maseki. Mutwano wa mavu. Watera kuira chuma niko ndaka shiku dinzana. Atera kulinga chuma mukama ngaka hete mwilu kulikalonga. Mukuli kuita wana wakakufelera. Akonge unafelera kahana ukaheta kuli Yesu. Kahano hamavu na mukakoloka po wa uchikanga ni mata Yesu. Ndichituna kuyola nechu. Muntu watera kuira chuma anyi ndaka shiku dinzana. Yanga tunakuhola ngwetu mutu atera kulinga chuma mukama ngaka hete mwilu kulikalonga. Ufelera Yesu mkemze muna hanjika. Ilanga ndishima tuleju wani. Hano muna tuleju dinsangu jaji vuru mazo enu wa. Oso mko muna hanjika koko. Mazo enu muna hanjika matuleze mijimbo ya ivuru sukumi. Muna tuleju insangu ya kuikara wa muntu wajira ndaka imu yuru chakula kuirashika. Matuleze mujimbo akwanjika ngweni mutu atera kupo wakujira mangaka seko ya mwilu. Nikushimuna watera kuira njidimu ya yuwai. Nechu. Nge kuhanjika muwihi mhanjika ngweni mutu atera kulinga yume ya mwazi. Ilanga hoa muna wasi chemrati fish na mlonga yenu hane seko osi muntu wa muwai. Oze hoa mwelika muna lifise enu waina mulonga muna hanjika ngweni hanu amafu gaichi mutu wakolo kako. Nichinero osi muntu wa muwai na tuwechu kuleka nshiti nga kulonda kemwi hulu. Changa nge hanu amafu ali mutu wakolo kako mwe changa chilishili manga kaseko ya mwilu. Mwana ni mata Yesu Kristo hanjikirwa mazu. Mwana ngwenye kiyami mukakoloka kwa ngia tata. Ilanga muna iliku masu muna gosha. Uje na kuzungia na wewe mwitongo joka. Ba muneisho amazu mulina kuhanjika mulina kulitalikise enu wayo ni mwishinga Ne itongo joka yenu hina ashinda mena chuma chimu. chilinge wishinga neka yenu kwa ashinda mena chuma chimwe koko. Ilanga na fili mshari na chuma chimu. Oze ngunafuya manga musani na chuma chimwe ka. Tienu mwani. Ifu enu mwani. Hanu heseki kosi muwahidi imu. Ano amafu mkiko yenu kaichi mutu wakolo kako. Ilanga hidi wa muwafudi mkwanshiti. Na ameni kangochi mukakolo kako mukashili. Mu grade 7 Grade 7 neili mkanda wa mkwetu. ngwele mkanda wa mkwetu. Nili muntu wa muwahi. Uli mutu wa mwaza. Yenu kanda mu YouTube cha mkwenu mwanda kwetu. Yenu kanda le mwenga ngawole mko ya cheni. Hamina kutiwa na neni. Amungu ni wakumihola. Ngwa chukufuru mnanga mkwe mze mnambe. Kanda msendo chuma cha mkwenu. Kanda le mbate ngawole chuma cha mkwenu. Mwanga chisenda hole. Muntu we yanga mtena nao hii. Tumukako ya mwamba ngwa hiya. Mugashiri. Mwiji. Mwiji. Kombi. Amidi kombi indeno. Yamu mwiji nyenu. Kombo kugira muyulu. Mwiji mwasaka ya mwilo. Tunakanga nyinecho. Twahono kwetu. Ilanga Yesu hakuyenza. Oze Yesu imwezi. Fuira makombi. Akufira weshi. Kurondana makombi amoni ishidi yao ya uko. Mangana waze weshi amone shili ya wishi. Nikutama kwao. Nakupia chao. Kuronda mkwelele yena Yesu. Ngafu eleke Yesu. Akumkwelele ho Yesu. Akumfira ka Yesu. Nzambako kutene na kulonga. Kalunga mavuluki akoloka. Mulonga mwalindi Yesu. Oya mwanenyi Yesu. Kuronda kaibudi nzambi. Okay, uli kalunga. Kino kanda mwisi tunawoshenga netu Yesu licha mwishesu. Shika wange oshimbuka ndoko mwizenga tapongala kwanjika ngwetu Yesu ike mwilo wetu. Ilanga kwetu makwadi na ukwelela Maria. Uzwa kwetu amani wakufela Maria. Mwiti yode. Ngafa ole mshimbo. Ngawibwa hole. Nao Maria mama ya nzambe wenda utulembelela ekakwanshidila tataka. Ngo Maria mama ya kalunga utuombele ngakwetu akashirika linwa. Nefuda kufa kwetu nao. Nali kumbila kufa kwetu ngame. Ila Yesu ngena diinjila. Oze Yesu mwenye kezela. Iwalala. Kie mchano. Iwumi. Kie mono. Msheni munatondi Yesu ndi. Yema yatondo hiya Yesu nyi kupa mutu wa mwaza na jingolo jenu. Ngwa tondo Yesu. Mwanoki. Mwa Yesu uli watu wazo kuchona kutangi saze mazo mzina muhichaze mazo kuli mkoni mutumbo kwa siku hita kulia kulika mwa Yesu ngo muleze ngamu na kutangi samazo hakiko mlango wewe vuli ngamu hamuna kwaje kamazo wa mchana nango mikawa ngiza mangaka ngwete sekuli ukwa
yeno tuchinaremi yeno kanda mwiri kuno kuti nafunge nisambere kuikara nanyi na Yesu Shanga ultima chilemo shimbuka ndamu ajigene okufuna fungu. Watera kuchira Yesu. mulonge ko achoka dimona wanyi iranga Yesu ne muna mkwerere mwakafumuka yakuti hena Mwanga sikamona kwa ulozi ni mafura Yesu. Mwanga wabanenyi. necho ndi kiko ve so chinaremi chipombero chechu ndi Yesu Shanga ultima mbashina remi. Shungu yosheka Yesu. Yesu aha ne Yesu ndio naremi kama shari na Yesu Nange Yesu kena remi mbashina na Yesu ka. baye chuku Cheto. kutianga ngoto ngalo ngeuze mkale mukashiri namufungura ngachiri ichego nyamo Yesu kamwishi wako mwamufungura kangaye nungana mwena kumufungura manga mpe kuli Yesu ichimunezi tunakuyireja nga tunakuzatisha manecho tunakuzatisha manadu muganda wa Nzambi hakuirawo mukwashi mukwenu amoni Yesu nindi chamwino Akulinga umukafu mkwene yeshiwe kana amweni Yesu kemwe. chingauza chibible bai mane yuko Chimagane to. akwecho amavula na kuichangisha kuipomperu kuya na kukinga nsangu ya chipomperu Watoto wavo wali nakwanangula kuikunguliro ngamba ngana wase kuyana kukinga chikunguliro cha. bai kukinga ntangishiro ya bible uko Chimba kukinga tangishira mkanda wa. nawo shina wancho amavulu hansangu ya Maria na Yesu Wanji kana toa wavula mshimbo wa Maria na mwata Yesu. muneri kichande jangao Nejo manguleza. oyi mwani ntangishiro ya chipomperu chetu mwanchure ken Bao tweche numane wiko tangishira chikunguliro chetu. kwiji doctrine yatera kufuma kudi mu bible ndi muitongo joka ya Pope Francis Which doctrine yatera kufumba kuli Bible tayi ni mwishinga nika kwa Francis. Doctrine yatera kufumba kuli mwishinga nika ya Francis. yes dichina washi bible mukanda wa Timotheo wa muchiedi chapter 3 na verse 16 Kwa nanji ka Bible mkanda wa Timotheo wa mchilani chapter 3 na verse 16. mukanda wa jira weshimana awone na de kudi Nzambi Kwa mkanda wakanga oslo wa wimi na rekanga wawaha kutangisha nacho kawa mwasa kutangisa nacho. neona ukenga ntangishiro ya wamwinu chinga mu bible Yona kusaka tangisho ya wimi. Kanda mkanda wakanga. bai ufumisha mu mazo atu mu bible na kusha muitongo joka yeyuko Andala ufumisa mazwali mkanda wakanga mwaka mwishinga nikawewe. neyo kwira mweno munaro wangeshi Nawe indaleno muwalonga nika. udikise yawe Tulinyika yawe. kumadigi mukalunga Amene suwazika kaya. kutenga Mala chini. nangu nebushisi sambale Amina mwana muhuri sabi. Emwana amu akutonda mwata kumijimbiyo munapotoka kwanjika tunaifene tuya mwasa olose chuma chakangana ngwanja kuulisa unongana ngemze mchikungululo ona kukunguluka ngayowe bazi watana kuleke size bima ya vipi nge yoyo mundu namane mukupepukamo na pepukamo uli kuzuoyo koyongo minavuluka na kulitangia bible yoyo kuzuoyo kai kenge makukawangiza kuze kuzuoyo unomumu hangata mumwe chaku akuleze zana akutangisa shikagaho munahulisa chihula chimwe cha mwaza chikuma emwani mukanda wakalonga una kutulesanga ngwao chipwe kapostolo Paulo alweze Timotheo ngwenyi tangisa lizo lya kalunga na anawahe na anapihi amuleze ngwenyi yo watera kutangisa ka mazo anatesa mwana mukanda wakalunga akiko mazo watera kutangisa ka shikagaongeyo yo unalikangere ko yakuze kuchikungulwe wali na kufumbukira kalunga yo ko unatwamere kuzuo yo linakutanga mukanda wa kalunga ngeuze mutu mweza mangana hasi kuhulisa chuma una kona kuya kuza kuchikungulwa chaongwetu chuma mukana muleza yo unchuma atera kumuleza ika ojo chuma uli na unaferera muchima woyo chiko chuma atera kumuleza muleze mujimbo wa mwata Yesu muleze ngole ikie mulilo wa kufilia za kulusu muleze ngole ikie kana asukuya kumilonga ya shili moi chuma cha mwaza chikuma cha kumambula mujimbo wa mwaza uze mutu ndio mtova ngachika chifula chiko ahulisanga nje chakwanjika ngao likumbi lya Christmas ize likumbi lapa la kumuzachira mwata ngwetu liapo wali haka utuwa tuwana wa mafu so wase kulizacha na kwa sagumushira mwakalunga kuwa shikanga ono mbango chenge mutu neza kuliwe mangana hasi kukuhola momo ikaona kuona kuya kuzo kuchikungulilo kichansi ya mwaza chipwe
ki opportunity ya mwaza kumambwira uze mutu mushimbo wa mwaza wa matauti Yesu Kristo mulweze uze mutu muchano mulweze ngo yuma twaferanga yuma kapena kuferanga unaferanga yo mkwetu ya kuluwa tutale jino mukanda wa Kalunga mwana hanjika muwe cheka uze mutu yuma twaferanga ya kuluwa wabisoneka halihi Ivo jino ya mwe munaferanga binafumu mukanda wa Kalunga ana iko watera kumweza uze mutu mangana uze mutu na ikie ngena hake kochi kupu mangana enyi kumukanda wa Kalunga nakie ahase kupuluka kumilonga yenyashiri na kumfuela Yesu Tateka nwa tunefuko mwati kufuma mukanda wa Tesalonika wa muchimo chapter 5 shikanga mazu kufuma mukanda wa Tesalonika wa muchimo chapter 5 na verse ya 22 na verse ya 22 mutangira 21 tienu mwana mutangira verse ya 21 hivyo shinshikenu yuma yejima chidi kwa shishikenu yuma yose omubili mukakeri ya yuwa muga mukakachiro ya mwazi mukakeri yuma mchidi mukachiro ya ufana gachiri ya mwazi leo nadinga nakutia ntangisho ya luwa shangange unapunga na kufuli ya tangisho ya kuluwa danga leo natambuli de ya yiha leo natambula leo ya yiha ya Yesu watera kuire kando watera kuikakachi watera kuikakachi ataye watera kuyecha chinero na ikakachi de watera kufunda cheko na kuna atambula yuma ya luwa shanga kulinga yo ikakachi ya leo watera kuiluka cheka kuziwapa kutambula ya kuluwa mukwikala uti na itongo kaina hi nao paona wishinga nyekalinga hiyo ali mukanda wanzamna ona ateri kuzatira nyanta yedu mukanda wakalongoka uchikwasa kusati ya mengana wali chinya ukengumo kwangia uzange umweka yedu mkwao ne moga uzo mkwao mushindi 22 kanda verse 22 ambuke nkuyuma ya atama yengi na yengi yeju ngwa handunuke nkuyuma yipi yose na yipi fatira kwa mbogo ya mchidi yayi waindi hatama ngwa atera kuhandunuka kuyuma yipita ya mwaza tatera kuhandunuka kuyuma yipita ya mwaza tatera kuhandunuka kuyuma yipi mulongaji omwaga limaya mchima wanzana ko maya mchima wa Kalunga ichine yana kutangisha na Maria diinje chikanga wange kutangisa ngwa Maria keshira ilanga lero nati mukanda wanzamna Yesu diinje ose leo ndefu mukanda wa Kalunga ngwa Yesu keshira madingne okay chine liku nati liku Maria amene ngwe omwalingi okungwefuye ko Maria ikunati ku Yesu okungwefuye ko Yesu kulemesha Yesu nangolemesa wosene eyo nasa kuli chacho wa yo asakula kana nasa kuli chwa asakula kana chinga usakuru kwanga usakuleo umwe ibomba ne mwa wafuto ya chiku chinga utondi Yesu ela Maria unatondi kwanga utonde Yesu pe Maria yo asakula uhia utonda Maria uze kusakula Maria kuyamwijeda kesi kwa mchira chika kai utonda Yesu kusakula Yesu yumo haya nyaka imono ya miaka ina tushukwa na kenashi dije ike naso kone kama nga yashi kumo haya nyaka anga kwane mono ya miaka Maria hadi na nguvya kwa mbina muntu Maria keshina ngolo chaku ya mutuko chinga Yesu wa kwanga Yesu ka nataka ndefu kwa mahete kuma Chwale numa zukuma tunge jima chwale nu o chwale nu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu chwale nu o chwale nu o chwale Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki